kao što smo vam obećali, u 5. sezoni Celebrity Makeovera vodimo vas na razna ekskluzivna otvorenja, na modne manifestacije te na modne evente. Zato smo večeras ovdje na medijskom otvorenju kluba Madison, a gdje nego u Savskoj cesti 141. Pa pogledajte što smo vam pripremili. I sa nama je naša ponos i dika Andreja Barišić, Miss Personality turizma svijeta. Nakon dugo vremena imamo lentu. Jesi ponosna? Naravno da sam ponosna što sam dobila lentu Miss Personality i što sam uspjela predstaviti svoju zemlju na najbolji mogući način. Andreja, hvala lijepo. Hvala tebi, Borise, i vidimo se tamo. Sa nama u veselom društvu u Madisonu je i buduća predstavnica Hrvatske na izboru World Top Model u Budimpešti. Sandra, dobro večer. Dobro večer, Boris, i dobro večer tvojim gledateljima i gledateljicama. Pripreme su u tijeku, to je 4.12. Imamo još vremena, što očekuješ? Nadam se da će se dobro plasirati i Hrvatskoj donijeti još jednu lentu. Sandra, želim ti ugodnu zabavu i puno sreće, idem s tobom i znam da ćemo se dobro plasirati. I rani su jutarnji sati, svi smo se jako lijepo zabavili. Gledajte i dalje Celebrity Makeover, pratite nas na vašim omiljenim televizijama, pratite nas na www.scena.hr i naravno dođite u Madison. Bok!